وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی زیر صدارت محرم الحرام نیامہ امن و ایمان درگتت دیوان برجندارک بوتس دیوانہ سیکورٹی انتظامات ایمرجنسی ریسپانس پلان سرا بریفنگ داتک دیوانہ گوشک بوتک شش ضلع حساس جبکہ یاسہ انتہائی حساس ہیں. وزیر اعلیٰ گوشت کہ محرم الحرام امن قیام حکومت اولین ترجیح. اسلام آباد راولپنڈی پشاور و کشغور دمگاہ زمین چنڈ جھٹکے محسوس کنک بوتک زلزلہ پیما مرکز ردا زمین چنڈ شدت 5.4 اجالنگ کی 205 کلومیٹر ریکارڈ کنک بوتک اسی مرکز افغانستان اب ہندو کش کوہانی سر بوتک زلزلہ پیما مرکز ردا بونیر ہنگو شانگلہ کوہاٹ شب قدرہ زمین چنڈ جھٹکے محسوس کنک بوتک. بزم سائیں مدبیات و خانہ فرہنگ ایران اشتراک کوئٹہ محفل مرثیہ برجندارک بوتک محفل شعراء ادبا و مرثیہ نگارہ شرکت کنانا حضرت امام حسین و شہدائے کربلائے منظور خراج عقیدت پیش کتک. تحصیل بلیدہ جامنن عبدالواحد اوتی بچ گہرام عبدالواحد چلا تعلقی جار جتک او گوشتک کہ آئیے بچ بازی وحدت لوگا گارن پریس کانفرنس اتران کنانا آئیے گوشتک گہرام عبدالواحد بیگوائی اما تشویش آماتن آکوجے او چھے کنگائیں مارا علم نیستیں کر اشیا مابوتی کولا ایجار جنی کہ گہرام عبدالواحد چمائے ہچوڑی سیادی نیست. کنولی دمک جبل آباد چڑھائی اپ مکران کوسٹل ہائی وے سر افسوسناک ویلی پیشت کر کراچی چتربتہ روا کی کوچا آس لگے تھا. تربت دمک سنگانی سر روڑا چیک ناشناس مردمی لاش دستکب تک لاش کا ہجری کاروائی واسطہ اسپتال سر کنک بوتک بنشن ردا لاش دمگی مردمان دستا و پدا پولیسا حال داتک. نصیر آباد دمک ڈیرہ مراد جمالیہ 4 جونا گارو بیگواہی شوران کالج کچی طالب علم محمد اکبر شالوانی بگٹی بازیابی حاضرہ اہل خانہ قرآن پاک کس کنانا پریس کانفرنس نیامہ دست بندی کو تک اہل خانہ ردا طالب علم گارو بیگوا بھوگا پر تنگتا ہٹ سراغ نہ رس کر. شکارپور دمک ڈھکنے گاؤں بڈوا کرنٹ لگا شبیران بوکی اشت مردمانی نماز جنازہ ادا کنک بوتک جنازہ ڈپٹی کمشنر ایس ایس پی ضلع چیئرمین ہوار شیعہ علماء سیاسی سماجی شخصیات و شہریانی مزنے کچی ساڑی بوتک شہدائے درجات بلندی و لواحقین حاضرہ خصوصی دعا کنک بوتک. کوئٹہ راجی مچھی کیس گوادرا ناشرکاری گرددار آمد گیس کوئٹہ بلوچ جے پی کمیٹی آرگنائزر ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ بی ایس او چیئرمین بالاج قادر بی وائی سی اے صبغت اللہ شاجی اور بی ایس او مرکزی راہشون ابو بکر کولانچیا عمر قید سزا اشکنائن تک. بلوچستان سرکار فیول کنزرویشن ادگا گیشن کفایتی گام کی جانی حالات سے جارنگ شنکو تک سیکرٹری سر وزیر اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ نیم گا شنکو تگین نوٹیفیکیشن ردا دا مارچ 2026 نافذ کو تگین درستین کفایتی بندش واتر زورگ بوتمن. مرکزی انجمن تاجران بلوچستان صدر عبدالرحیم کاکڑ چیر دستیا پیغام امن و اخوت امانت تاج کانفرنس برجندارک بوتک این عامہ مقررین گوشتہ کہ محرم الحرام امن صبر اتحاد و بھائی چارہ در سگن. بلوچستان گیشتری دمگاہ آوکین 24 کلا کی نیامہ موسم گرم و خشک بیت محکمہ موسمیات ردا کوئٹہ گیشت گیش درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ کلا تا 32 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوئی. ضلع ویسٹ پیپلز یوتھ آرگنائزیشن چیف دستیا پیسرگی مزن وزیر جمہوریت علمبردار شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اب تا 200 سالگرہ موہا یک پروکار مراگشی برجندارک بوتک.
امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمانہ گوشت بجٹ عوامی فلاح واسطہ ہچوڑی نو کی چیز ہوار کنگ نبوتک چشک بجٹ مزنی بار وام سر سود ادائیگی ہرچ بوگن کراچی پریس کانفرنس اتران کنانا یہ گوشتک 1000 ارب کلدار بجٹ سود ہرچ کہ ہماری گیشترین با محلوق رسال لدک دی پیپلز پارٹی رہنما سینیٹر شیری رحمانہ گوشت کہ سینیٹر HIT رائٹ آف وے بل سرجمہ پارلیمانی جانچ ابید منظور نبید متنازع IT بل درگتا قومی اسمبلی آؤ کی بل متنازع شک برقرار بوتگن تریشیا آج سینیٹر دارک بوتگن PTI چیئرمین بیرسٹر گوہرہ گوشتک حکومت ہچوڑی مذاکرات نبوگن پارلیمنٹ ہاؤس ڈنا میڈیا چگپ کنانا یہ گوشتک وزیر اعظم مذاکرات دعوت ویلکم کتن سندھ حکومت نو دا محرم الحرام موہ 25 26 جون چھٹی جارجہ تک جاراں کے ردا محرم الحرام نیامہ مجالس جلوس انعقاد پیش نظر تیوگی ملکہ ہاں سے انتظامات کنک بوگائیں محکمہ موسمیات رضا پنجاب جتائیں ضلع راول پنڈی مری گلگت اتک چکوال جہلم گجرات گجرانوالہ لاہورہ ہور گمان شیخا پورہ سیالکوٹ ناروال ساہیوال خوشاب سرگودا بھکر اور لیاہم اور بودکر پاکستان و قطر مشترکہ ثالثیہ ایران و امریکہ نیامہ مذاکرات پد مشترکہ اعلامیہ شنکنک بوتک جاراں کے ردا حتمی معاہدہ خاطرہ 60 روزہ روڈ میپ اتفاق بوتک جبکہ مذاکرات نگرانی خاطرہ اعلیٰ سطح کمیٹی ہم قائم کنک بوتک دفتر خارجہ ردا سوئٹزرلینڈ شہر برگن اسٹاک ابو کی اولی مذاکرات مثبت و تعمیری ماحول سرگرم بوتک بلوچستان اسمبلی آؤ کی مالی سال 2026 ہفتے بجٹ کثرت راحت منظوری داتک ایوانہ مجموعی وڑا 1089 ارب کلدار 928 مطالبات زر پیش کنک بوتک آئیت غیر ترقیاتی اخراجات واسطہ اقصد 92 ارب 80 کروڑ 88 لاکھ کلدار مالیت 500 اور ترقیاتی اخراجات واسطہ 291 ارب کلدار 45 مطالبات زر ہوار بوتگن بلوچستان اسمبلی مالی سال 2026 ہفتے بجٹ منظوری پد سروزیر میر سرفراز بکی گوشتک کے شانی سرکارہ محلوقہ چکتگے وعدہ سرجم کنانا ثابت کتک کہ مضبوط ارادہانی دیما ہچ ہدف ناممکن نہیں کراچی دمک ڈیفنس فیز 6 سبا ایونیو امام بارگاہ نزدیکہ مجلس ویلی پیشت کک ای سببا ویلا زال بولے ہوار 20 چگیش مردم ٹپک بوتگن اینی شاہدین ردا بریک فیل بوگے سببا ویل پیشت کک حال رسگے سرا ریسکیو اور پولیس ٹیم ویل جاہ کر بوتگن خوزدار فوج کا تعلق ایرکنوں کے بیوہ خاتون و کسان چکانی ہمراہ خوزدار پریس کلبہ مبینہ حملہ و ظلم خلاف انصاف لوٹ داہر کتک متاثرہ جنین مطابق سیلاب اچھی تباہ شدہ یہ لوگ تعمیر دوران 25 افراد مشتمل گروہ آنی سرا عملہ کتک اور آئی چکانا سخت باز تشدد نشانک جوڑ کتک